Biag di Mannalon pumarparbangong sumalog jay talon Sida na't Bagoong Biag tay abot daga espesyal ti Sida buksit at tumakdakkel kaputi kinaanos da Biag ti agum uma managsapsapa sumang ati bantay Sida na't sabunganay Biag tay apot daga espesyal ti Sida buksit at tumakdakkel kaputi kinaagumda Biag ti pobre nakakaasi manganti kamuti isyusyu na iti sili Biag tay apot daga espesyal ti Sida buksit at tumakdakkel kaputi kinabanangda na pobre nakakaasi manganti kamuti isiw-siw na iti sili Biag tay apot daga espesyal ti Sida buksit at tumakdakkel kaputi kinabaknangda kastoy kadi aya di biag ako nada Biag itibak ng aglap-lapusanan Biag iti pobre nakakaasi kaya rin na't pataw nga awan sang ladan na kaya rin na't takaw nga awan sang ladan na Uray at talo na klaeng malalais mairurumen kaput sang kabasit akineleng iinak taltalunen aginit man wenno agtudo laning at kalaban ko Kenin siktuan na palalo Ikari ajak tuang mudo Uray at taltalo nagkamakuna Punat gage anus ken piksa Kaya't kula mabiyag ti pamilya Mayaong rigat paspasaran mita Uray at taltalo nagkamakuna Naragsakat uray rigat latadda Mangar karamot daga akunada Ngem kakaasyam ti apu anamarswa Adun atawen tinapalabas Hasikatin na kinayaya Katsapay kuma tamalagip na Ngagor oray kin ka ubiyag ko
Sa tay text ko ken ka tapno maliw-liwa ka may iliwak met ken ka nalaw sa panagayat na duwa. Iliw ko, barati arakop mo. Urayan nak na agsublian. Agur uray, tuy puso kamalmalday. Urayan nak na agsublian. Numat matak piladawan mo. Humapay kanyak tiliw ko. Malagip ko dagidi haldaw anagragsakta. Kasmaris ti aldaw anaglabas.